Žene koje su uticale na razvoj informaciono-komunikacione tehnologije. Međunarodni dan djevojčica u informaciono-komunikacionoj tehnologiji je prilika da se prisjetimo nekih od ženskih figura koje su obilježile našu istoriju. Augusta Ada Byron, poznata kao Ada Lovelace, bila je talentovana engleska matematičarka i pionir u polju kompjuterskog programiranja. Rođena je u Londonu 10. decembra 1815. godine i bila je ćerka poznatog romantičnog pjesnika Lorda Byrona i Lady Annabelle Byron. Lord Byron je nekoliko mjeseci nakon Adinog rođenja napustio Englesku. Umro je u Grčkoj kada je ona imala samo 8 godina. Djevojčica je imala neobično vaspitanje za aristokratsku djevojčicu iz sredine 19. vijeka. Studirala je književnost i muziku uz astronomiju i matematiku. Vjeruje se da je njena majka mislila da bi hranjenje racionalnog i objektivnog dijela mozga spriječilo Lovelace da razvije nepredvidiv temperament njenog oca. Iako nije mogla da spriječi Adu da bude fascinirana ocem i da matematiku smatra poetskom naukom. Nažalost, zbog teške nepoznate bolesti dugo vremena nije mogla da ustane iz kreveta. Ali daleko od toga da je bila obeshrabrena, iskoristila je priliku da pusti mašti na volju. Uzbuđena idejom letenja, bila je odlučna da izumi mašinu koja će joj omogućiti da se kreće kroz vazduh. Provela je godine proučavajući anatomiju ptica i pravila skice za svoj projekat. Lovelace je od početka pokazala talenat za brojeve i jezik. Sa 17 godina jedna od njenih učiteljica upoznala je sa Charlesom Babbageom, poznatim matematičarem i pronalazačem, koji je bio impresioniran inteligencijom i znanjem mlade žene. Odmah su započeli obimnu prepisku o temama vezanim za matematiku. Ada je bila fascinirana Babbageovim idejama. Poznat kao otac računarstva, bio je tvorac diferencijalne mašine mehaničkog kalkulatora. Godine 1834. Babbage je imao planove za izgradnju novog modela računske mašine, opšte analitičke mašine koja će postati prethodnik modernog kompjutera. Ada se udala 1835. za Williama Kinga, koji je 3 godine kasnije postao grof od Lovelace. Zajedno su imali 3 djece. Ada i njen suprug dijelili su ljubav prema konjima i družili se sa mnogim slavnim umovima tog vremena kao što su Charles Wheatstone, Michael Faraday i Charles Dickens. Bilo je to 1842. godine kada je Ada prevela članak koji je napisao italijanski matematičar Manabrea o analitičkoj mašini, ali nije samo prevela originalni tekst, već je dodala i svoje razmišljanja i ideje. Članak je na kraju bio 3 puta duži od originalnog, te bilješke su izvor njene slave kao prve programerke u istoriji. Ada je opisala kako se mogu kreirati kodovi za uređaj za rukovanje slovima i simbolima zajedno sa brojevima. Također je opisala koncepte kao što su petlje i podprogram. Napisala je program koji je omogućio da se izračunaju vrijednosti Bernoullijevih brojeva i tako da se izvrše trigonometrijske operacije koje su koristile varijable sa mašinom. Također je detaljno opisala i upotrebu bušenih kartica. Njen rad je objavljen 1843. u engleskom naučnom časopisu. Potpisala se svojim inicijalima kako bi izbjegla tadašnju cenzuru, ali ipak njen rad potisnut u drugi plan sve do mnogo godina kasnije. Lovelace nije imala jako zdravlje, imala je problema sa astmom i probavom. Njene posljednje godine bile su pomalo burne. Uslijedili su nervni slomovi, dugovi i skandali. Umrla je od raka materice u Londonu 1852. godine kada je imala samo 36 godina. 1979. godine Ministarstvo odbrane Sjedinjenih država prepoznalo je Adu i talentove mlade žene i stvorilo programski jezik u njenu čast pod nazivom ADA. Ada Lovelace se smatra prvom programerkom u istoriji, ženom ispred svog vremena koja će tokom godina dobiti priznanje za veliki rad razvijen u oblasti računara. Ovo je priča o Grace Hopper, nevjerovatnoj informatičkoj naučnici i prvih kontraadmirala američke mornarice. Rođena je u New Yorku 1906. godine. Bila je radoznalo dijete i sa 7 godina odlučila je da vidi kako radi budilnik.
Rastavila je 7 satova prije nego što je njena majka shvatila šta radi i oduzela je 6. Dopustilo je da nastavi istragu jednog. Grace se prijavila na Vassar College za prevremeni prijem, ali je odbijena. Primljena je sljedeće godine i diplomirala je na Vassaru sa diplomom iz matematike i fizike. Doktorirala je matematiku na Yale 1934. godine i vratila se u Vassar da predaje matematiku. Tokom Drugog svjetskog rata Grace se pridružila rezervama američke mornarice kao dio osoblja za kompjutersko programiranje. Dok je radila na računaru Mark II, unutra je bio dosadni moljac. Grace je primijetila da oni otklanjaju greške u sistemu i danas još uvijek debagujemo kompjuterske programe, a Gracein moljac je sačuvan. Grace se pridružila timu koji je razvijao Univac 1, drugi komercijalni računar razvijen u SAD-u. Grace je kreirala kompiler za prevođenje izvornog koda u kompjuterski jezik. Godine 1959. radila je u komitetu koji je definisao novi kompjuterski jezik COBOL. Grace je vjerovala da bi programski jezici trebali biti bliski engleskom, a ne mašinskom kodu. To je bila konvencija. Prvi put se povukla iz mornarice 1966. godine u dobi od 60 godina, ali mornarica joj je pozvala u aktivnu službu jer je još uvijek bila kontraadmiral. Nakon konačnog penzionisanja iz mornarice dobila je mnoge počasti, putovala i držala predavanja sve do svoje smrti u 85. godini 1992. godine. Današnji Microsoft Hoppers, konferencija Grace Hopper Celebration of Women in Computing i USS Hopper samo su neke od počasti njoj. Vrijeme kada su američkim istraživanjem svemira dominirali muškarci, matematičarka Katherine Johnson probila je rodne i rasne barijere kako bi zauvijek promijenila naše razumijevanje kosmosa. Rođena je u zapadnoj Virginiji 1918. godine. Katherine je bila pametno dijete koja je prirodno bila dobra sa brojevima. Ali pošto su Catherinine škole u to vrijeme bilo rasno segregirane, njena porodica je bila primorana da se preseli kako bi mogla da pohađa najbližu crnačku srednju školu. Tamo je Catherine napredovala. Sa 18 godina diplomirala je na fakultetu sa dvostrukom diplomom iz francuskog i matematike i postala učitelj. Zasnovala je porodicu sa kolegom i tokom narednih nekoliko godina uravnotežila je podizanje porodice sa svojim radom kao učiteljica. 1951. godine Catherine je otkrila da NASA zapošljava žene sa matematičkim iskustvom i uspješno se prijavila. Unajmljena kao kompjuter da ručno završi proračune, ubrzo je saznala da su crni računari odvojeni od bijelih, iako su često bili bolje kvalifikovani. 2 sedmice nakon posla zamolili su je da pregleda rad jednog inženjera i ubrzo je uočila grešku. Kao rezultat toga, Catherine je izabrana da sarađuje na velikim projektima, kao što su orbita oko Zemlje Johna Glenna, misija Apollo 11, pa čak i plan za postavljanje ljudi na Mars na kojem se i danas radi. Njen konačni izvještaj o putanju slijetanja za orbitu oko Zemlje bio je prvi put da žena u njenoj diviziji dobila priznanje kao autor. Dok je radila u NASA, Catherine je bila intenzivno uključena u studije svoje 3 ćerke i osigurala da sve završe fakultet. Također je odbila da poštuje pravila odvojenog kupatila i kafeterije na radnom mjestu. Umjesto toga je odlučila da igra karte i razgovara o časopisima o vazduhoplovstvu sa svojim bijelim kolegama na pauzama. Nakon što se povukla iz NASA, ostatak svog života provela je zagovaranju pristupa STEM obrazovanju za crnke. 2015. godine nagrađena je predsjedničkom medaljom slobode za svoj revolucionarni rad u NASA. Preminula je 2020. godine u 101. godini. Dr. Shirley Ann Jackson, vizionar, naučnik, edukator i inovator javne politike, rušila je barijere i probijala tragove tokom svog života. Ona je bila prva crnkinja koja je doktorirala na tome što je njeno prodorno naučno istraživanje pomoglo inovacijama za nekoliko tehnologija koje danas koristimo, kao što je mobilni telefon, optičke i solarne ćelije i faks mašina, samo da spomenemo su neke od njih. Tokom njenog rada u laboratorijama
dr. Jackson je istraživala teorijsku, kvantnu i optičku fiziku. Njene dvije vodeće studije dovele su do napretka u telekomunikacionoj tehnologiji, kao što je identifikacija pozivaoca, funkcija koja je ljudima dala priliku da ekran nepoznatih ili neželjenih telefonskih poziva i poziva na čekanju, funkcija koja obavještava ljude o novom dolaznom pozivu, dok su tokom drugog poziva obje tehnologije poboljšale način na koji svi širom svijeta komuniciraju. Dr. Jackson je također i snažan zagovornik raznolikosti ne samo u tehnologiji i nauci, već također i na korporativnom izvršnom nivou i u salama odbora za kompanije visokog profila. Jedan od najistaknutijih umova 20. vijeka pripadao je poznatoj filmskoj zvijezdi koja je bila briljantan pronalazač, koja je bila ova nevjerovatna žena. Rođena je u Austriji 1914. godine sa imenom Hedwig Eva Keisler, a ljudi su je upoznali pod njenim umjetničkim imenom Hedy Lamarr. Patty je kao dijete znala da želi da bude poznata glumica i bila je odlučna da uspije. Filmovi su bili najnovija stvar, a najveći filmovi na svijetu snimani su u Hollywoodu. Brzo je postala poznata u Europi, a onda je otišla u Hollywood. I kada je stigla u Ameriku 1938. godine, to je upravo ono što je Hedy Lamarr učinila. Uživala je u slavi i bogatstvu kao filmska zvijezda, ali u Hollywoodu su ljudi zaduženi za snimanje filmova uglavnom cijenili glumice po tome kako izgledaju. Hedy Lamarr nije bila stidljiva da izrazi svoje protivljenje ovom stavu. Bila je poznata po tome što se šalila da svako može biti lijep sve dok sam stojiš i ne razmišljaš puno. A Hedy Lamarr je uvijek razmišljala. Od vremena kada je bila mlada, Lamarr je bila fascinirana matematikom i inženjerstvom. Kao odrasla osoba čak je držala malu laboratoriju u svom filmskom traileru, radila je na idejama i izumima tokom pauza i snimanja. Dok je Hedy Lamarr uživala u svom uspjehu u Hollywoodu, smrtonosni rat je počeo u Europi, a ubrzo se proširio ostatkom svijeta. Sa svojom porodicom, koja još uvijek živi u Austriji, Hedy je osjećala da mora učiniti nešto kako bi pomogla ratnim naporima. Njen prijatelj, pronalazač po imenu Haggis, rekao je da ga je američka vlada zamolila da pokuša da napravi najbrži avion na svijetu. Dok je Lamarr razmišljala o tome kako to postići, imala je sjajan trenutak. Mislila sam da su avioni prespori, pa sam odlučila da to nije u redu, da ne bi trebali imati četvrtasta krila. Onda sam kupila knjigu sa ribama, pa sam kupila knjigu sa pticama i koristila najbržu pticu, povezala je sa najbržom ribom i nacrtala sam je. Kada sam mu pokazala rezultate, nazvao me genijalnom. Hedy Lamarr je shvatila da se ne ponaša onako kako su drugi očekivali od nje. Bila sam drugačija, pretpostavljam da sam možda došla sa druge planete, ko zna. Ali šta god da je, izumi su mi laki za napraviti. Lamarr je željela da učini još više da pomogne u ratnim naporima. Znala je da je jedan od najvećih problema sa kojima su se Amerikanci suočili na moru. Neprijatelj je pronašao način da ometa radio signale koji su kontrolisali torpeda koji su američki brodovi koristili da se brane od podmornica. Ovo je bio veliki problem, učinio je američke brodove gotovo bespomoćnim. Jednog dana Hedy je imala još jedan sjajan trenutak. Lamarr se udružila sa briljantnim prijateljem i zajedno su stvorili i patentirali tajni komunikacijski sistem koji je spriječio neprijatelja da ometa torpeda kako bi mogli doći do svojih ciljeva. Hedy Lamarr i njena prijateljica donirale su njihov izum vojsci Sjedinjenih Država, ali ljudi koji su bili zaduženi nisu mislili da će to funkcionisati. Tek je mnogo godina kasnije izum Hedy Lamarr dokazao koristan. Inženjeri su koristili njen izum kao inspiraciju za mnoge moderne komunikacijske tehnologije. Tako da svaki put kada koristite mobilni telefon, koristite tehnologiju koja je dijelom zasnovana na izumu Hedy Lamarr. 2014. godine, kada je trebao da bude njen 100. rođendan, Hedy Lamarr je uvrštena u Nacionalnu kuću slavnih pronalazača.
Hedy Lamarr je imala svoj stil i pogled na život i nikada nije dopuštala nikome da joj kaže šta može ili ne može. I uvijek je mislila da je drugačija. Pretpostavljam da je možda došla sa druge planete. Ko zna, ali šta god da su izumi, njoj su bili laki za izumiti.